Sanzwe rero ni Boas Marite kuri cyane TV tugiye kubagezaho sport updates uyu munsi kwa 23 z'ukwa 10. Inkuru rero igezweho cyane nuko match live Rayon Sport imaje gutsinda Espoir ibitego 2-0 n'umukino uri kuba aka kanya live kuri cyane TV mukamwa ukurikirana. Ntago turi aha gusa tugiye kubabwira ndetse no kuri kuyindi mikino iri kuba uyu munsi rero umukino Rayon Sport ikaba irigura na Espoir, nuko kandi Kiyovu irimo ihura n'ikipe, nuko kandi ikipe ya Kiyovu nayo irimo ihura n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Umukino rero ahangaha twatubona Rayon Sport iri kugenda ibikora, iri kugenda ishimisha abafana bayo nkuko tubireba. Aha ni ku munota wa 35 aho mbona ibitego bibiri byamaje kujyamo. Ni ibitego rero bimaje kujyamo kuri iyi match iri gukurikirwa na benshi, dore ko nababwiraga yuko atari nayo match yonyine iri kuba, si yo yonyine kuko Bugesera FC na Rwamagana City match nayo iri kuba, no kandi Mukura Victory Sport na Kiyovu Sport nabyo rwahanye nkoyo. Musanze FC na Sunrise naho match yatangiye rero, nazo akaba ari matches zikomeye ziri kuri uyu munsi ku itariki ya 23 z'ukwa 10. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ku mukino wabaye ejo wa Chelsea, aho umukinnyi ukomeye tuzi umunya Croatia Mateo Kovacic yaraye akoze akantu k'igitangaza, agakuramo imyenda yose agasigara yambaye ikariso ijezi akazihera abafana. Na akantu rero gakomeye kabaye ejo kuwa 22 ubwo bagwaga miswi n'ikipe ya Manchester United igitego 1-1. Bikaba byavugishe benshi ku mbuga nkoranyambaga, kandi sinagenda ntanababwiye kuri match yabaye ejo y'Amavubi under 23 cyangwa Amavubi yatangije imyaka 23, aho yari yacakiranye n'ikipe ya Mali bikarangira inaniwe kubika impamba izabatwara muri Mali, dore ko Mali yaraye ibakubise igitego 1, nabo bakaza kukishyura ariko kwikosa umunyamali yaramaje gukora ryo kwitsinda. Nuko rero match ejo yagenze, Amavubi yacu ntabwo yaduserukiye neza cyane, ariko buriya nta kundi niko byagenze. Turababwira kandi kuri results za baye ejo kwa 22, aho muri Premier League Nottingham Forest yatsinze Liverpool igitego 1-0. Liverpool ikaba yatangiye kwandagara, aho yatangiye kubitwa n'amakipe ari hasi cyane nka Nottingham Forest. Nuko kandi Everton yanyagiye Crystal Palace ibitego 3-0. Manchester City inyagira Brighton and Hove Albion ibitego 3-1. Kandi Chelsea nkuko twababwiraga iza kugwa miswi na Manchester United ibitego 1-1. Cyatsinzwe cya Chelsea cyatsinzwe na Jorginho, icya Manchester United gitsindwa na Casemiro. Nuko match rero zejo zagenze, ariko uyu munsi izi saa tuvugana Rayon Sport ikaba imaje kugaragaza cyangwa ifite ikizere cy'amanota 15, dore yuko iyi match baramutse bayitsinze bahita bagera amanota 15. Nuko kandi Kiyovu Sport iramutse itsinze iyi match nayo yagira amanota 13 bikayishyira ku mwanya wa kabiri, nuko bigasiga APR FC igeze ku mwanya wa 4, kuko Kiyovu Sport iri kugaragara ko nayo iri gukora ibigwi, aho imaje gutsinda amanota 13. Nitwagenda tutababwiye ko ejo muri Serie A Torino yatsinze Udinese ibitego 2-1. Bologna nayo itsinda Lecce ibitego 2-0. Saho honyine hari habaye match, kuko ejo muri Ligue A ikipe ya Angers yari yahuye na Stade de Rennes, Clermont Foot ihura na Stade Brestoid. Akaba ari match zo muri France Ligue A nkuko turimo tubibona hano. Muri Ligue A rero byaje kurangira, nuko kandi muri Ligue A Montpellier yakubiswe na Lyon ibitego 2-1. Kandi Marseille iza gutsindwa na n'ikipe ya muri Bundesliga ikipe Augsburg yagwemiswe 3-3 na Leipzig. Bayern Leverkusen 2-2 na Augsburg. Freiburg itsinda Werder Bremen ibitego 2-0, kandi Hoffenheim
itsindwa na Bayern Munich ibitego 2-0 nuko kandi Borussia Dortmund yakubise ibitego 5-0 Stuttgart nuko Borussia Mönchengladbach itsindwa na Eintracht Frankfurt ibitego 3-2. Ibitego rero 2 bya Bayern Munich, icyambere cyashizwemo no bita Jamal Musiala nuko icyakabiri gishirwamo no bita Chopo Moting. Ibyo nibyo urebye twababwira cyane cyane kuri match zabaye ejo i Burayi muri championnat zikomeye cyane, dore ko ikipe ya Borussia Dortmund muri Bundesliga ikomeje kuyobora, nuko kandi n'ikipe ya Arsenal muri Premier League ikomeje kuyobora urutonde uyu munsi. Muri La Liga Santander, Rayo Vallecano yatsinze Cadiz 5-1, Real Valladolid itsinda Real Sociedad igitego 1-0. Valencia yatsinzwe na Mallorca ibitego 2-1, nuko kandi Real Madrid yanyagiye agakipe bita Sevilla cyangwa se ikipe bita Sevilla ibitego 3-1. Icyambere cyashizwemo na Luka Modric ku mupira mwiza yarahawe na Vinicius Junior, icyakabiri gishyirwamo na Lucas Vazquez ku mupira nanone yarahawe na Vinicius Junior, nuko kandi icyagatatu cyashizwemo na Federico Valverde nabwo ku mupira yarahawe na Marco Asensio. Nuko urebye match zejo zagenze muri championnat zikunzwe i Burayi, twigarukira mu Rwanda aho Amavubi yaraye akubiswe igitego 1-1, ariko n'icyakabiri nacyo cyagiyemo bitsinze abakinnyi bejo. Amavubi ntabwo yabashe kwitwara neza nkuko twabikekaga, cyangwa se ntabwo yahesheje neza ishema u Rwanda. Ntabwo tubizi neza nimba muri Mali bazahava amahoro, reka tubitega amaso.